2005 yılda bizninki dünyaga doğup kildi miras uyuşması, Tümen ülkesi içtimai miras uyuşması, bizninki organizatsiyabızda bugünkü günde zor problemalar ko'taramiz. Sibir tatarlarının turmuşu boyunca, o'zi bizninki mirasыбызны saqlab қалуыбыз için turында, o'zi bizninki tüp халық bolğanlygыбызны bildirýär bara. Bugünkü günde mene bizninki 10 yıllygybız, mirasыбызны uyuşmabızның şol 10 yılның içinde iň olly global problemalaryny çeşe ornunda mene bizninki işlegen işleribizninki bugünkü günde результаты da бар. 3 zor proyekt alıp barabız. Birincisi строительство историко-мемориального комплекса Искир, ikincisi строительство историко-мемориального комплекса Suzgi. Искир bizninki Sibir xanlığı boş qalası. Soňky bizninki şonda xanybız bolgan Kuchumxan. O'zi bizninki tüp xalıq ekenligimizni bildirip, onu da hazır bugünkü günde Stewardess лицензияны Искирде яңатаннан o'zi bizninki Искирибizни boş qalabızny көтәрү digen sorau turgusup şol işini alıp barabız. Bugünkü günde bizninki xanlar yurdu düzülüp бүтүп келетти. Onda biz Alла berse bu yıl 8 avgustda. O'zi bizninki 8 bütün dünyara Искир жыйыныбызда музей açalgalyp тибулайбыз. Искир жыйынын 8 августта өткөрүлүбүз деп үмүтлөнөбүз. Мына 3-нчы проектыбыз bizninki проведение международного фестиваля историко-культурного наследия сибирских татар Искир жыйын. Шушы Искир жыйынны biz үткөрөбүз для популяризации o'zi bizninki tarixыбызны. Ne üçün десем бүгүнкү күндө история сибирских татар bizninki региональный компонентларга o'zi bizninki мектептерибизге киртилмеген китапларга. Onun üçün mene bu tagында 4-nji proyektimiz бар. Indi o köpden bizning kelip bara bugünkü günde всероссийский статус aldı. Ol nima bizninki проведение всероссийской конференции историческая судьба Искира. Şuшы konferensiyany ötkärgen wagtny bizge kiletler tarihçılar, ученыйлар Kazandan da bütün dünýadan, ближний зарубежьядан barybız bir golasda bugünkü günde Sibir tatarlary başga halkybız bilen, o'zi bizning tatarlarybız bilen bildiräbis. Что bizning Искирибиз элитери 5% гына bolsa da yeri qalsa da, что biz Sibir tatarlary высокое самосознание, что biz Sibir tatarlary bugünkü günde bar, bolgan, qalgabız. Bizninki 6 günlerde indi ümitlänip, mene bulay dip Kazanlarga kelip, Moskowlarga barıp, başka illerge yürüp, o'zi bizge dostlarыбызны çağırıp, 6 günlerimizde birge dost bolup yaşarбыз dip ümitlänip qalabız.